Hagajing lekai Chinese Super League haprengka Nanton Shiyun Persia ya ke Kenhun jong Oscar ke Shanghai Port. Haba pai sya ke jing lekai ke Kenhun jong Oscar kala Korea ke Namjob hadin magalala ban pelim dai weilanot. Ya ke Shigul jong ke Shanghai Port na yo ban tiap haga minit ke ba arp kundai lengba wilei ba lengba ke jing job ke Kenhun jong Oscar kadang bat ya ke kerdan ke baningkong haga mi ya ken point haga baga tam hadu pra point ya ke bawan haga kerdan ke ba ar. Hagajing lekai Bundesliga peringkat Hoffenheim Persia ya ke Dortmund. Apa pai sya ke jing lekai ke Dortmund kalala pelim dan lai la kawai. Wala da ka hapan ye lekai tang shi peu ngut nadu ka minit ke bah nyau peu wei hadin ke jing yo ka jong player u jongka. Bat leng ba ke jing job ke Dortmund kala kiu sya ke kerdan ke bah kli du jong ke mi ye ken point. Hagajing lekai League 1 peringkat Starbucks Persia ya ke Lens. Hagan ke jing lekai ke Lens kala job dai wei lanot. Bat ia kan ke Shigol jong ka Lens la yo ban tap haga minit ka bakhat riu lengba wahi. Haga jing lekai Saudi Pro League ka Kenhun jong Neymar Persia ka Al Shabab. Hapa pai sya kan ke jing lekai haga kela step omdon kinong-kinong gi bala ban khijar na baro art ligi Kenhun. Badai haga kelamit kata haga minit ke ban riu peu pra ukauli Bali uli yo ban tap ya ke gol ke baningkong naga banta ke Al Hilal. Badia ke bol lai rapen bo dau Neymar. Badai tang hadin pra minit kata haga minit ke ban nyau peu riu ke Al Hilal kala yo bang ban tap ya ke gol ke ba ar lengba Mitrovic. Badai leng bagini ki ar gol ke Al Hilal kala Korea ke nam job ban riu nagi prateli ki jing lekai ki jongka haga nega samoy bad don ru hakli jongka mi ke ken point. Haga jing lekai haprengka Kenhun u Benzema ke Al Ittihad Persia ke Al Feiha. Haga nega jing lekai baro arteli ke Kenhun kia khaj klem yo tep gol hadu bukut ke jing lekai. Haga jing lekai haprengka Altay Persia ke Kenhun u Ronaldo ke Al Nassr. Haba pai sya nega jing lekai ke Al Nassr kala yo ban khi jar nengkong tang haga minit ke balai peu ar lengbau Taleska. Henry haga kelamit haga minit ke bah nyau peu kundai ke Altay kala yo ban siu kuliang ya ke Shigol jong ke Al Nassr lengba ke gol jong Misitjan. Batang hadin pra minit kata haga minit ke bah pra nyau ke Al Nassr kala yo ya ke penalti. Bad ya ke penalti la kenjat do Cristiano Ronaldo. Bad dai lengba ke gol jong Cristiano Ronaldo ke Al Nassr kala la ban pelim ke ar la kawai. Haga jing lekai Primeira Liga haprengki arteli ke Kenhun barabba jong ke Portugal ka Kenhun u Di Maria ka Benfica Persia ke Porto. Haba pai sya ke jing lekai ke Porto ka hapani lekai tang shi peungut nadu ka minit ke bakhat khandai hadin bo player u jongka u Fabio Cardoso playo priang ia ka red card. Henry watla ka lekai tang shi peungut ka Porto ka klemailat ia ka Benfica pat penki jar haga kela step. Badai haga kelamit kata haga minit ke ban riu peu pra u player bakensai jong ke Benfica u banagari Argentina u Angel Di Maria ulio ban tap ya ke gol ke baningkong jong ke jing lekai naga benta ke Benfica. Badai leng bagane ke Shigol jong Di Maria kirang lekai ke Porto ke klem la shu ban sikuriang adu bukut ke kendai peu minit ban nyau minit ke additional time. Bad leng bagane ke nam job ke Benfica kala kiu sya ke kerdan ke bah khli du jong ke mi ke ken point. Haga jing lekai La Liga peringkat Barcelona Persia ke Sevilla. Haga kela step jong ke jing lekai kalong mare khaj haga babaro arteli ki Kenhun ki klem la pat khija. Badai haga kela mit jong ke jing lekai kata haga minit ke banyau peun riu lengba ka ungol ka bala kumba kala thep dau Ramos ka Barcelona kala yo ben thep ya ka gol ka baningkong haga nge jing lekai. Badai lema ka ungol ka Barcelona kala la pat lem ya ka Kenhun u Ramos ka Sevilla dai wela not pat kiu biang sya ka kerdan ka bah kli du jong ka mi ya ken point. Haga jing lekai Indian Super League haprengka Kenhun u Redim Telang ka North East United Persia ya ka Chennaiyan ka badai ka Kenhun ka balayora Arsin ya ka Indian Super League. Haba pai sya ka jing lekai jong ki artli ki Kenhun haba sedang jong jing lekai omdon kino-kino gi bala pat khijar bad haswa ban kot ka kela step ka North East United kala yo pat khijar nengkong haga minit ka basau peu ar lengbau player badang ar peu snem naga jella Asam partip gogoi. Bad kanega deru ka gol ka ba ar ka jong u naki artli ki jing lekai Indian Super League. Bad haga kela mit kata haga minit ka basau peu pra ka North East United kala yo biang men tap ya ka gol ka ba ar lengbau Pon Samsing naga jella Manipur. Badai hadu shwa ban kot ka jing lekai ka North East United
kalayo biang ban tiap ya ka gol ka balai lengbau Asher Akhtar kata haga minit ka bakhandai peu proshipeu badai lama gini ki lai gol ka North East United kala kori ka nam job penengkong haga ni ka samoi hadin magalala bat pelim ya ka Cheneyan talai la not